Yes, reka nongere mbasuze kandi mbaye nikaze inshuti bakunzi ba Yosuwa TV, ndizera ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima mu bice bitandukanye by'isi mudukurikiye muherereyemo. Tuje kubana rero mu makuru agezweho by'umwihariko ari kugenda garuka hirya no hino mu isi, aho tugiye kugaruka kuri iyi nkuru ivuga ko muri Kivu y'Amajyaruguru AFC mu 2023 yamaganye ibitero bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahitanye abasivili benshi. Ihuriro AFC mu 2023 ryamaganye ihuriro ry'ibingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagabye ibitero bya drone byagwemo abasivili bikangiza n'imitungo y'abaturage mu gace ka Rumangabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibitero byagabwe kwa 24 Gicurasi ni kuri iki cyumweru, aho ibitero leta ya Kongo ikomeje kugaba mu gihe iki gihugu gihanganye n'icyorezo cya Ebola kimaze guhitana abarenga 170 mu ntara za Ituri ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Byagabwe kandi bikurikiye ibiheruka byagabwe kwa 8 Gicurasi 2026 nabyo byahitanye abasivili bagera kuri 30 muri centre ya Mushaki. AFC M23 kandi igaragaza ko bigabwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, ingabo z'u Burundi, umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Wazarendo, abacancuro ndetse n'indi mitwe. AFC M23 kandi yavuze ko ibi bitero byahitanye abasivili benshi n'abahabarizwa abarinda pariki ya Virunga, nk'uko umuvugizi wa AFC M23 witwa Lawrence Kanyuka yabitangaje. Ati ibi bitero by'ubugizi bwa nabi byahitanye ubuzima bw'abantu benshi, bihungabanya abasivili ndetse byangiza byinshi ku nzu n'imitungo y'abaturage b'inzirakarengane. Umuvugizi kandi yavuze ko ibi bitero bikomeje kugabwa no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuva kwa 23 Gicurasi uyu mwaka. Ati nubwo abaturage bugarijwe n'ibibazo bya Ebola, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwica abasivili no kutubahiriza amasezerano asanzweho. Yibukije leta ya Kongo ko ibi byaha by'intambara n'ibyibasira inyoko muntu biri gukorwa mu maso y'umuryango mpuzamahanga, ibihugu bigira uruhare mu buhuza n'ibindi bifatanya na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri politiki, diplomasi no mu gisirikare, bikirengagiza ubwicanyi igihugu kiri gukorera abasivili. Visi Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Willy Manzi nawe yashinje umuryango mpuzamahanga n'abahuza kugira indimi ebyiri ku ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati iyo ibi biba byitiriwe AFC M23, umuryango mpuzamahanga wari kwihutira kunenga mu buryo bukomeye cyane, ariko abasivili bo muri Rubaya ndetse no muri Rumangabo bari kwibasirwa, ariko umuryango mpuzamahanga ntacyo uri kuvuga. Ntabwo abaturage bakomeza kwirengagiza ubu buryo bubogamye. Manzi kandi yavuze ko umuryango mpuzamahanga ukwiriye guhitamo amahoro n'ubutabera, cyangwa ukagaragaza ko inyungu kuriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo sizakomeza kuguranwa amagara y'inzirakarengane. Mu yandi makuru kandi hagezweho ugomba kumenya kuri uyu mugoroba nuko mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran tubariho twerekezaho. Iran yabaye ikibuga cy'intambara nshya AI, ubutasi n'ihangana rya Amerika n'Ubushinwa muri rusange. Mu gihe intambara ya Iran ikomeje guhungabanya Burasirazuba bwo hagati, hari indi ntambara iri kubera inyuma y'amasasu. Ni intambara y'ubwenge bukorano AI, ubutasi ndetse n'ikoranabuhanga hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na leta y'Ubushinwa. Uyu munsi Washington na Beijing ntibikiri guhangana gusa ku bukungu cyangwa ku gisirikare gisanzwe, ahubwo birahanganye ku rwego rushya rw'intambara, aho amakuru, ibyogajuru, AI n'ubutasi bihinduka intwaro zifata imyanzuro y'urugamba mbere y'uko ibisasu biraswa. Iran yabaye ahageragerezwa intambara nshya, aho raporo zitandukanye zigaragaza ko intambara ya Iran iri gukoreshwa nk'ahageragerezwa uburyo bushya bwo gukoresha AI mu bikorwa bya gisirikare. Amakuru akavuga ko Amerika yakoresheje AI mu gusesengura amakuru y'ubutasi, gutahura ibirindiro ndetse no gufasha mu gutoranya ibitero by'indege. Ibyatumye Ubushinwa butangira kubona ko Amerika iri gushyira AI ku rwego rwo hejuru mu ntambara kurusha uko Beijing yari yarabiteganije. Abakurikiranira hafi aya makuru bo mu Bushinwa bavuga ko ibitero bya Amerika muri Iran byagaragaje icyuho igihugu cyabo gifite mu rwego rwa AI ikoreshwa mu bwirinzi bwa gisirikare. Arabo bamwe bavuga ko Iran yahindutse ikibuga kigerageza ku ntambara z'ejo hazaza. AI kandi ifasha mu gukusanya amakuru y'ubutasi, gutahura aho umwanzi aherereye,
kugenzura drone no gufata ibyemezo byihuse ku rugamba. Ubushinwa kandi nabwo bwinjiye mu rugamba rw'amakuru, aho mu gihe Amerika ikoresha AI mu bikorwa bya gisirikare, Ubushinwa bwo bwatangiye gukoresha ibigo byabwo by'ikoranabuhanga mu gukurikiranira hafi ibikorwa bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Raporo zitandukanye zivuga ko ibigo by'Abashinwa byifashishije AI, amashusho y'ibyogajuru ndetse n'amakuru rusange yo kuri internet mu gukurikirana ibikorwa by'ingabo za Amerika no gutahuraho ibikorwa bya gisirikare biri kubera. Ibi ni ibintu bishya mu mateka y'intambara, kubera ko mbere ubutasi bwakorwaga cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibigo byigenga by'ikoranabuhanga nabyo bishobora gukora nk'inzego z'ubutasi. Niyo mpamvu bamwe mu basesenguzi bavuga ko ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga biri guhinduka ibigo by'ubutasi bifite imbaraga ziruta iza leta zimwe na zimwe ku isi. AI kandi yahinduye uburyo intambara zitekerezwa, ko mu ntambara za kera igihugu cyatsindaga kubera umubare w'ingabo, kubera umubare w'ibifaru cyangwa indege, cyangwa igihugu gifite ibisasu byinshi kikaba aricyo gitsinda intambara. Gusa kuri ubu igihugu gifite amakuru menshi, AI ikomeye cyangwa ibyogajuru n'ubushobozi bwo kubona iby'umwanzi akora mbere, nicyo gishobora gutsinda nubwo cyaba gifite ingabo nke. Niyo mpamvu Amerika n'Ubushinwa kandi biri gushora miliyari nyinshi muri AI y'ubwirinzi, drone zigenzurwa n'ubwenge bukorano, guza amakuru muri mudasobwa kabuhariwe ndetse n'ikoranabuhanga ry'ubutasi. Kwamaza AI mu rwego rwa gisirikare kandi byatumye impungenge ziyongera ku isi, kuko ibihugu bikomeye bitinya gusigara inyuma muri iri rushanwa ry'ikoranabuhanga. Intambara zindi kandi ni intambara ya Taiwan, nayo Amerika itinya kurusha izindi. Abasesenguzi b'igisirikare cya Amerika bavuga ko ikibazo nyamukuru atari Iran gusa, ahubwo hari uko intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ishobora gutuma Amerika itakariza imbaraga mu guhangana n'Ubushinwa kuri Taiwan. Muri magambo, mu gihe Amerika iri kwibanda kuri Iran, Beijing ishobora kuba iri gukusanya amasomo y'intambara, ikiga uburyo Amerika iri kwitwara ndetse ikamenya intege nke zayo. Niyo mpamvu raporo z'ubutasi bwa Amerika zivuga ko Ubushinwa bushobora kuba buri gukoresha iyi ntambara nk'ishuri ryo kwitegura amakimbirane ashobora kuzabaho kuri Taiwan cyangwa ku nyanja ya South China Sea. Ese isi iri kwinjira mu ntambara y'ubutita nshya? Reka nabyo tubivugeho. Arabemeza ko isi iri gusubira mu bihe by'intambara y'ubutita nshya, ariko noneho idashingiye gusa ku ntwaro za kirimbuzi nk'uko byari hagati ya Amerika n'Abasoviyete. Iyi nshuro AI niyo ntwaro nyamukuru, amakuru niyo mbaraga, ibyogajuru n'ibyo maso y'intambara, naho kwinjirira mu ikoranabuhanga cyangwa cyber attack bikaba bishobora guhagarika igihugu cyose nta sasu rirashwe. Iyo urebye intambara ya Iran kandi ikibazo cya Taiwan, Ukraine ndetse n'irushanwa rya AI bigaragaza ko isi iri kwinjira mu gihe aribwo igihugu kizagenzura AI n'ubutasi bw'ikoranabuhanga, ariyo kizagena uko isi y'ejo hazaza izaba imeze. Hagati aho kandi, hagati ya Washington na Beijing, buri ruhande rumaze kumva ko gutsindwa muri uru rugamba rw'ikoranabuhanga bishobora gusobanura gutakaza ubutegetsi bw'isi muri rusange. Hanyuma kandi reka tunababwire ko warashe muri White House, hafi ya White House, yamaze kwicwa, aho umugabo witwa Nasir Best ushinjwa kuba ari we warashe amasasu menshi hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House, warashe kuwa gatandatu tariki 23 Gicurasi 2026, yamaze kuba hicwa arashwe. Kuwa gatandatu nibwo hafi ya White House humvikanye urusaku rw'amasasu yarashwe inshuro 6, ndetse abashinzwe umutekano batangira kurasana n'uwagabye iki gitero. Impande zombi zarasanye mu gihe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muri White House. Mu gihe rwo kuri iki cyumweru nibwo byatangajwe ko Nasir Best w'imyaka 21 ukekwaho kugaba iki gitero yishwe arashwe n'urwego rwa Secret Service muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashizemo umwuka ahubwo yari mu nzira ajyanwa kwa muganga, ndetse amakuru dukesha Fox News avuga ko uyu musore yagiye ahangana kenshi n'abakozi ba Secret Service, ndetse ko yari afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Uku kurasana kukiba, abari hafi ya White House bashyizwe mu kataho batari bemerewe gusohoka mu nzu zabo kubera amasasu yaramaze kuvugira mu nzu ya White House. Nuko nguko rero ibintu byifashe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Munyemerere rero dusoreze no kuri inkuru cyo mu gihugu cya Ukraine. Muri Ukraine niki kigezweho bagenze, nuko igitero kimusimusiga cy'Uburusiya cyahitanye 4 i Kiev. Uburusiya bwagabye igitero kinini kurusha kuri Ukraine bukoresha drone amagana na misile nyinshi, nyuma yuko Perezida Putin yijeje kwihorera ku gitero cyagabwe mu karere kigaruriwe n'Uburusiya. Abantu 4 nibo bapfuye, abandi barenga 50 barakomereka i Kiev no mu turere tuyikikije, mu gihe mu ijoro ryose kugeza kuri iki cyumweru aho ibisasu byaturikiye
mu karere kose ndetse bivuga ko byangije inyubako zo guturamo ndetse n'amashuri. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko misile igenda ku muvuduko ubyuwijwe inshuro runaka mu bwoko bwa Oreshnik yakorejwe mu gitero cyagabwe kuri Birachevka, umujyi uri mu karere ka Kiev. Iki gitero cyaje gikurikira umuburo wa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin wo kwihorera nyuma yo gushinja Ukraine kugaba igitero simusiga ku icumbi ry'abanyeshuri mu mujyi wa Trabzonspor ku wa gatanu, aho abantu 18 bishwe nk'uko bitangazwa na BBC. Ubuyobozi kandi bukuru bw'ingabo za Ukraine bwavuze ko bagabye igitero hafi ya Strobrsk mu burasirazuba bwa Ukraine bwigaruriwe n'Uburusiya, ariko bakomeza bavuga ko kibasiye umutwe w'ingabo kabuhariwe z'Uburusiya. Reka mbashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru, ariko kandi kanda subscribe utarayikanda, ukore like, ukore share, ariko kandi ujye muri comment utanga igitekerezo cyawe, dukomeze kugenda tubana no kuri Yosua TV. Ciao ciao, mugire ijoro ryiza.